بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ماشما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيرته هور وش دارجين يه سيرة مبارك سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرته الله سبحانه وتعالى مارا شمارا توفيق بدا أي سنة أي زندگية هنشو زندگي بكني ود زندگي توكا وأي چيزي أحكام بيان كتاب أداي بكني كامل موجه هنشو الله سبحانه وتعالى راضي ببي. فهني تشيل رقم تشيل سيرة نبي صلى الله عليه وآله وسلم ماش ما زانت رسول الله صلى الله عليه وسلم آت كرسيت مدينة نام بيسلا أودا يثربة راند رسول الله هنشو آت كرسي مدينة نام بمدينة رسول الله مدينة رسول الله راند نام بالمدينة يعني همي مدينة يا رسول الله مدينة طابة نام بطيبة يدراهي همي واشية ألقاب همي مدينة شهر يا ألقاب سبب همي رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب طيبين شهر نامني طابين شهر نامني مدينة الرسول نامني المدينة نامني المدينة المنورة في دروية همي نام رد هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبازار شهرا. فرسول الله آتك ماش مازان چطور مردم خوشحال بتن مسلمان چطور خوشحال بتن دیما چطور شتن دنبا هشتر روگن تچگان یا رسول الله دنبا راست نیمگا چپ نیمگا مهاری گرن یا رسول الله بیا می بازارا می میتگا چه آت که رسول الله گوشن نشی هشتر دست پر مکنه وات الله ما جاگا هم رکتا همودا را وشتی همودا را جوکی آت که همده همی مسید تین رسول الله مسید تین همده آت جوکت فآت که دن جوکت پدن پادا تسای رنده همه یکین جاگا که جوکی رند ابو ايوب الانصاري صحابي لوگ نزدیکترین لوگن چه هوشتر جاگه زیزیتی رسول الله سامان چیزی هشت رحله هنچین چیزی هست هوشتر سرا چیز کتا بورتن تیوت لوگا. بعد که مردم آت کن گوشت یا رسول الله بهم گوشت ان مردم وتی رحل الرجل مع رحله وتا رحل قوم راه بیای پیسر شو پیسری بورتا فشو رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو ايوب الانصاري لوگا همودا نشت رسول الله بادگیریا اولا نشت رسول الله بورزا پدن رسول الله يركب جهلا وهندا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جوست کو ہمیں جاگا ہوشتر جو کہ یہ زمین جوہانیہ یہ زمین کہیں گوشت یا رسول الله یہ دو یتیمہ سهل و سهيل ابن عمرو پیت نام عمرو شی پیت مرتا یہ یتیمہ یہ زمین هم شایگا شان ماستر أسعد بن زرارة أسعد بن زرارة هم أولين بري رسول الله صلى الله عليه وسلم عقبية بيعتكو وشت ما يجاقها الوطوم يجاقها بوهازيرو هم دوت مسيطة مسجد رسول الله هم دا بنده فدروستان قوة وشت يا رسول الله جاقها تيجي ما ينلوتين تيجي هر جاقها هر زمين يجاقها زيرا بزير يا رسول الله يتي وجاقها وشت إنما يجاقها بوهازيرو فده دينار بهاي زور رسول الله صلى الله عليه وسلم همي جاقا پولي زور تنش ابو بكر داتنتي همي يتيما فرند رسول الله قوشت همي جاقا ما مسيت بنده صحابي دروق واشتا بيا باش ما شروع كنه بيا مسيت بنده درو هور بيتا دراهي مدينة مردم هور بيتا مسيت بندگا دو که آرد ها که ادکو هنچو مشمه چطور ملکا مکران لوگ بندیم لوگ کاریں ها کاریں حشر کنه دراهی مردم مدینه مردم حشر بتن دراهی مردم هور بتن رسول الله صلی الله علیه وسلم جرند امراهی لوکا چیز کن ها که هم میچی کن دروگ وشی رند دروگ وشن وشی چطور ما بننده شهر جنا چطور ما بننده و رسول الله کاره ها یہ هجبر نبی تا ما بننده ورسول الله کار کنگه رسول الله وقت مبارکین دسته همدن دوکان چیز کن هاکان میچی پوندی فدرو شروع بیتم هر کس کار کنگه و یک شیری مثل
وشجع اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. يعني زندگی شرطرین زندگی آخری زندگیه. و یا الله میں گناہ مهاجران گناہ انصار گناہ معاف بکن. یہ مدینہ مردم پیسرا نام بیتا اوس و خزرج. خزرج 9 قبیله بیتگن، اوس 3 قبیله بیتگن، 12 قبیله بیتگن. وقت اختلاف بیتا، وقت جنگ بیتا، مشاکل بیتا چه رسول الله پیسر هجرت 5 سال پیسر یک مزنی بلاهی جنگ درمیانشان بیتا معرکت بعاث. معركة بعاثة باز مردم چشان كشاك بتا. هنچو رسول الله صلى الله عليه وسلم يه شهرات كشان نام درو نام انصار بي او خزرجا گناه نوه قبيلة او سانگو سيين قبيلة دروستان نام انصار بي. وهمي مردم مكة مردم هر کس مكة كيدين قريشي بي شا بني تيم بي هاشمي بي دروستان نام مهاجر بي. مسلمان هر که چه رسول الله مکه بیه نامی مهاجرین، چه هر ملکا بیایته مدینه نامی مهاجرین و مدینه مردم نام انصار بیتا. فقوش الله فاغفر اللهم للانصار والمهاجره. یا الله انصاران گناه معاف کن، مهاجران گناه معاف کن. دیگه قوش اللهم لا اجر الا اجر الاخره. یا الله شرطرین موز، شرطرین اجر، شرطرین ثواب آخرته. یا الله فاغفر للانصار والمهاجره. همه کولا گوشگایا کارا کنگایا هر کس کوشش که من گشتر کار بکنم، گشتر انجام بدهم. رسول الله صلی الله علیه وسلم دیتی همه کاروالا عمار بن یاسر. عمار بن یاسر يعني 2 برابر چه آدگ مردم چیست کنگه. گوشتی رسول الله لكل اجر ولعمار اجرين. هر کسا یک ثوابی رسی، عمار 2 برابر ثواب رسگن چه آب مردم کار والایا. فهمتو شروع کو یہ کار یہ مسیت باندگ يعني باست رسول الله صلى الله عليه وسلم هلاس کو مسیت دراجي، يعني مسیت دراجي هبتاد غزة، يعني داست غز هبتاد غزة دراجي. فهناتي 60 غزة مسيته. مسيت كامل بتقريبا يعني 2000 نفر جيش داري مسيت. 2000 نفر داري همي مسيت رسول الله بس همي اول براءات مدينة. لا تقوش ما هي كامل بي، لا تقوش انه جيشتر چه جيشتر عالم قوش هبت ما داشت، يعني دراهم مكملين كار. جيشتر عالم يعني قوش جيشتري مدة عالم قوش هبت ما هي كم تري مدة يك ما هي كار انجام بي. مسيت برابر بي 5 تيما مسلمان آت که مسیتا نمازه کو. 5 تیما صبح نمازه بگیر، ظهرا اسورا مغربا عشاء کایا مسیتا نماز کنم، آیات پیش امام کہیں رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. دل جمع خوشیہ نماز کنه گئے 5 تیما. یہ ساعت اگا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بانگ مشروع نبیتا، هر کس وت وقتا وت اندازه کن تیما کیتن رسی وتارا رسینی مسیتا. فرند رسول الله صلى الله عليه وسلم قل صحابه مشوره بیا ما شما یک چیز کنه، یک کار کنه، بلی ما شما بزانه چی الله اگه حکم نگوشته، ما شما بزانه نماز وقته، صبح نماز وقته هر داخل بی زانه صبح وقت کدی داخل بی. همی وحدی بام داته زانه ظهر نماز کدی بام همی وحدی روچ تگلی چه آزمان دلگاه زانه اصل. لكن چطور کایا مردم درو به اشکنی بیایا وتا نشتگا رسول الله صلی الله علیه و سلم صحابه شاور کنه چیه بکنه بلی مردم درو جمابه. یکی گوشتی یا رسول الله من شاوری ها. گوشتی چیه؟ گوشتی همی جرس جنه چو مدرسه جرس چطور جنه چوک مدرسه روان چوک در کپ مدرسه بیا جرس جنه جرس آواز برز ببی ما هر کس ذات یه نماز وقت هر کس که رسی. دیگر رسول الله قبول نکو. دیگر که گوشتی ما آسی بونده برزا هر کسی آسا بگندی که مسیح توتر برسینی. آیا گو ما یک يعني هپوك ستروية جنة مزنه بوق زيره هپوك ستروية جنة نمازان وقتا هر کس اشکنی آواز دیر راته ما شما جماع مسیح تازانه وقت نمازا. فرسول الله قبول نکو.
چه همید هبرت وكا ياكي هستين صحابية نامني عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه ساكي هبرا پریشان بي مهموم بي مغموم بي فكرة لاگه سوجا لاگه ما چه بگوشون چه شواز کنو رسول الله مرا مشوره کتا یہ هبر باریا شو شپا وابت وابدی کشی ما وابدی پورا یک مردکی اسپیتین پوچی ریشی اسپیتا واشرنگی یک میچی دستینی همه جرسیه نه همه سورینانتی تو توارجا دل جرسیه ناقوسیه وشی چی دسته من وشی همشی دنباتات کو مگو بیا شیا بوها نکنه وشتی پرچه چی واسطی من بوها بکنو وشتی بوهای کنو من لوٹوم رسول الله دیوم ما وت نماز وقتا بالمردم جمع با ما هر کس هنچو کایته یعنی چو نیستن تواری چیزی مردم بزان وشتی من ترا شرطرین سوجه دیوم وشتی چیه وشتی هر بر نماز وقت بی يعني بوشي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وشتی هر بر نماز وقت بی همی تواره بجنه آواز برز کنه هر کس جان نماز وقت نماز کای رسه وشتی من پد رهتون جوابا من زیزیتی صحب بیشتون رسول الله صلی الله علیه وسلم که رب مگو یا رسول الله من چون وابی دیتا چون چه گوشتی واب حقی وابی رؤیا بشارتی چه الله طرف انتی واب حقی وابی لكن تو یہ بانگا مده برو همه بانگ همه چیز تواش کو تری سوچ دا برو بلالی بگوا بلال بلی بانگ دا بلال گوٹ واشتره آوازی دیرتر روته فإنه أدى منك صوتا فشو عبد الله بن زيد بلال كراق واشتي سوجي دا بانگ توار بي بلال شو یک لوگی هم دا نازکن چه بین النجار لوگا همه بان سر کرده برزه همیشه بانگان وقتا شو همشه برزه سر بانگی دا فبهانچو بانگی دا بانگ شروع کو بانگ دا توار جنگ درو مردم چارن چه بیتا صحیح بیتا یعنی نماز وقت عمر بن الخطاب رضی الله عنه دید میدان آت که رسول الله کرا گوشت یا رسول الله دوشی برابر من یه واب دیتا من یکی سوج داتا گوشت نماز وقتا یه بانگا ده گوشت رسول الله صلی الله علیه وسلم الحمد لله تواطأت رؤياكم على الحق الحمد لله تي واب آيان واب حق سرابتا حقان سر يعني واب شمادي فيه چايدان قدر بانك شروع بي اسلام توكا چايدان قدر بانك مهمين چيزي اسلام توكا بانك بشي رسول الله صلى الله عليه وسلم شما هرب بزانه چنچو ثوابها بانگوان واسطة هیچ کس قبولی نکو راضي نبيا كي پیسر من بانك بدا وشي رسول الله أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون دراج تريم قوت دراج تريم شريف تريم أنا شريف تريم مردم كامت روشا بانقوان وشي يغفر للمؤذن مدى صوته همين شو آوازي دير براته همين شو أنداز أي قناه معاف بي وشي رسول الله يغفر للمؤذن يعني هر چيزي أشكو بانقو تواري أشكو دوكي ببشا درهتي ببشا لوغي ببشا ترینی بی بشه هشکنی بی قیامت رو چای واسطه شاهدی ده فبانگ اجر عظیمه همین چو اجر عظیمه همین چو اندازها عظیمه یکی بانگا بیاش کنی بانگا جواب بده سنت تو بانگا اش کنه بانگا جواب بده هنچو بانگ گو الله اکبر بگو اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا هنشو بانك توارجاي يه حديث بقوا يه ذكرى بقوا حديث سعد بن أبي وقاص ثابت صحيح بخارية وشي هركس الشيء بقوا شي الله سبحانه وتعالى يقولها موافقة وراندا هنشو بانقو وشي بانقو جواب ده هربا وشتي الله أكبر وقال الله أكبر هربا وشتي أشهد أن لا إله إلا الله توبقوا أشهد أن لا إله إلا الله هربا قوشتي أشهد أن محمد رسول الله تبقى أشهد أن محمد رسول الله هربا قوشتي حي على الصلاة حي على الفلاح
بقى لا حول ولا قوة إلا بالله. هربق واشتي الله أكبر الله أكبر، بقى الله أكبر الله أكبر. هربق واشتي لا إله إلا الله، بقى لا إله إلا الله. هربق دل صدق وشي هبراء الله سبحانه وتعالى ترى موز ثواب وشي رسول الله جنة دا دل صدق يا جواب بده. وراند اشياء وشي صلوا علي رسول الله وشي من سرر عنده درود بوانه سبب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتيدينا يا شريعته. ثم صلوا عليه وشي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يا صلاة إبراهيم أبواني راندق وشي صلوا عليه فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. هركس ياكران دي من صلاة بواني درود بواني الله سبحانه وتعالى همين شو ده برابر همين شو موزيدا ثوابي دا. راندق وشي وسلوا لي الوسيلة راندق دواب لوتي من واسطة الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا ينبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير عنده من واسطة دعاء الوسيلة يبوانه. دعاء الوسيلة وسيلة يك جاغاه جنة يك مقام جنة وكا الله سبحانه وتعالى وشي مقام يك نفر يجي كدنيا مردمانه. وشي رسول من تمنى كنو من هما مردم الله اختيار كتا وسيلة ما هم مردم ببو. وهرك من واسطة وسيلة بالوتي دعاء بالوتي دعاء وسيلة الله سبحانه وتعالى من إجازة دا أي واسطة شفاعتكم حلت له شفاعتي من شفاعة أي سرى قبول بي بإذن الله تبارك وتعالى. دعاء الوسيلة دعاء الوسيلة أتك صحيح البخاري حديث جابر بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. إيش هي حديث هربا جيش كان إنك لا تخلف الميعاد إشكالي نيسته. يه دعاء الوسيلة هميشة بانغا أشكنه بانغا جواب بديه بدأ أولا بوشي أشهد أن لا إله إلا الله همي بيسر مشوار حديث سعد بن أبي وقاص. آخر دعاء الوسيلة حديث جابر بن عبد الله بوشي حديث الوسيلة. يه مهمين چیزیں عظیمین چیزیں مسلمانان واسطہ جواب دے ہمیشہ بانگوان جواب دے وکارا مشغول مبے يعني ديك چیزیں یہ وقت مهمه وقت راند بانگا الله سبحانه وتعالى دعاء قبول كان چه بانگ اقامه ببی نماز اقامه ببی درمیان بانگا و اقامه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم گوشی دعاء قبوله لا يرد الدعاء ما بين الأذان والإقامة. دعاء واپس نبی در یہ وقت در بیان در بیان بانگا و اقامه درمیان بانگا و اقامه یہ وقت مبارکین وقت انتظار صلاة الله سبحانه وتعالى یہ وقت دعاء قبول کا. فحديث أنس بن مالك وشي فدعاء بالوتي وتارى محروم مكانه وقتها. فهنشو بانگ شروع بي بانگ مسألة شروع بي یہ وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم مدینه آت کرسه هر کسا اشکو مدینه بازار دیر دراجه هر کس کیتن کوشش که من بیایوں برسو رسول الله صلی الله علیه وسلم بگندو رسول الله دیدار بکنو رسول الله يعني بیعت بکنو. فهر کس دیر دراجه اذا نبی تگه مدینه رنده آت کرسته هر کس خبر کرد هر کس کوشش کنگه من برو رسول الله صلی الله علیه وسلم بگندو. فچيشان توكا مدينة توكا ماش مازان يا أنصار أوس عربتا أوس خزرجة لكن مدينة توكا بازي يهود هسته يهودا إشان قصة يهود برشي مدينة آتكن اشتغا چه سبب مدينة آتكن اشتغا برشي مسلمان نبيتن يهود برشي إيمان نيات رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا. إن شاء الله ديم حلقة بيان كنه والله تعالى أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.